Omusae ni kanisa lero tukwana iguru y'omusae ni nyuomo. Omusae ni nyuomo na kera tukwana tukuria lero so that we may know like do we have a generation tomorrow. Ankyo ntubwate egesaku geochikogenda. So many things have happened na natobe tokoretera kira Esabato na tokoretera every Sabbath. Ekarotore as a studio. Korengeri Mike, thank you because it's okay now. Kira Sabato tobe tokoretera Omusae ni kanisa ekora maragoba tubwata abana. Tokoretera missions reading, tokoretera lesson, tokoretera a general tokoretera marandi na bago tokoretera kirigam. Anonsia Soli might this topic should be the biggest program. Anonsia Soli as a chinga kune chiga. Na bago twakere simie egaro nyare osanga munainte as 0726447367. Noti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere karibu ekartukana barabo nche nomwarigana bwege pindi kiga kurko the best bride in town Mkate Enock na ndenta gete abali gaiga na abantu sinaba sae ondeta yolensi miaka emerongo ebere no yomo obatebanga bons bali gaiga abakunyoma that is why they are here lakini that kumanyenki wikera bona iga batarasoka ndatanga bona barateri I have not said nga buna baliga bono basinyete aya obunondo chigo na nabo baro chigo asingincho yini raisi kote kwana bara marieta abo nkaibakoro tumayo soa karibu asegapindi next to me ere Priscilla Mongare kuri county ya Nyamira West Mugirango ekenyorokia Mongorisi okay Erieta Nanjengoro Kudavin Nyaboke, Kurasi Kenyorogia Sengereri, Nyamira County, Miriri location, Gajupa Ward. Erieta Kevin Moguche, Kurbabasi, Masi East Ward, Esabato Village. Erieta Ngoro kwa Emmanuel Mchiri, Kuru Nyamira County, North Mugirango constituency, Ukeira Ward. Elieta Rogers Nyando korwa Gesusu Ward Kiamokama friends. Erieta Ngoro kwa Zainab Kirubo korwa Kemera Ward ime ya Nyamira County. Nchen Caroline Umbaire korwa Kemera Umugunchoro Center. Na inche mora hoyo maranga kenyorokia nene chibobi ward ya Gesusu. Ekero twa manyire marieta abo asenchera mneyo that is now how we start. Oh yes, na twa chakirigo wanda getkomanya kurwa ase onchiri buna aliga. Onchiri. Kremonta ukwa negoro yenyu what comes into your mind? Weka mic juu. Kulingana na nje omuntu gera ukwa na igoro yenyu. Inenga kiegoika wate wano momura no moiseke mwaungana mwabamo mwanse familia ino kulingana na my own understanding. Oh yes. Na boy Pires atanga korunga files njeke gusingo mota Pires inki gocha se birengel biao kero monta gote bigoro yenyu Birengere bya ne birenyenyomo Nekera abantu babere bakoigwana bachamo omusacha no mukungu banyara ko baba guchaka familia yabo na kunyara ko baba kumenyamo. What do you mean by omusacha no mukungu? Because I have seen marriages of same gender lakini yo mago play no musacha ndago play mukungu. Personally nchevene na according to the Bible wenerete marriage ni union kati ya omusacha na omusacha baronge maumbo ro omusacha tayo. Yeah. Okay. Will you next? Kulingana na nje enyomo ni umefika of age wasoka kuruseino na you find your husband and companionship, right? For me it's companionship. Oh yes. Okay.
marriage ere union y'abantu babiri of opposite gender, that's female and male. Bago chamo eriko andate to procreate. Yes. Enyoma senje ngotega nekero abantu babiri banjaine tutebuna omomura no muiseke bamuire go chamo babegendekemo. Okay. Jiri ngaro you next mic. Kanangal kya angry. Okay. According to marriage, from a personal perspective, enenga kile montai kire eya gwetemera oligia umwancho oibai wana ne banjaine bacha bamenya am oyore kati omuswati no musaje eyanjire buya kurwa sebuko. Oh yes. Good. Eyo ne definition yabo na ende enyuomo. Eye nekero abantu babere bebirengererio ebyao bokuiburwa okwa kura chinsemo ao bale omusacha asokuiburwa no mukungu asokuiburwa. Okay? Kwegura natate omusacha asokuiburwa no mukungu ase okuiburwa na kuoko tawatebanga when they come together they merge. Agure ego bagocha ebirengererio byabo ogosoma kwabo miaka yabo teri kubwat kende kurende aba ego bagocha kuba ikiramo babwatana ase birengererio ase culture na kende gyons gento ngere ko batana na iga like lisankwa ndiriko batana na enyomba tiriko batana na kende nkeyo keko gara bantaba iga mbabwatana so the magic na kare mdo biko soana na karba soana nire asoko igwana yaba inyoma aba bana baratoke sabana mbatoka kurenda aba babere igo bakoba egento ekemo lakini ndi tukolie kina kila mtoto simama peke yake reka ndokorogabu karibu ekero togosoa asaba nawe abana baigana areta buna ere enaro yane gonkoreta abana kurwa ose aba sae kurwa chikanisa ao bachagaiga egere twara the real perspective of what we intend to have 0726447367 abaigo YouTube yeito Getembe TV Facebook Getembe TV twandega twensi aliyokulika mimi naendelea kuzisoma buna mara atoke mwandikeri kurugaiga na mwenCP kwa bakwino itakuwa ni ya maana sana. Tochaka nae miaka ki umonta abwent kunyoma kusiko abwent kunyoma nande abwent kunyoma miaka nerengo kagerete according to inche doche 25 years mbujera aba kwa nora montawe okogirio bongo oira nyarko take the responsibilities chokole ne familia oino mosacha 25 25 yes omoiseke omoiseke oikabe inside onyo mura kale 25 I think the age of 20 karibu ba 20 okay kaya mwisiko yanga totai ndio rocho bwandu kurusu kusaini karwe kirenya 25 omoiseke yeah 25 momora mosacha yo koira 30 nyata bwa 30 tusisumbuane kama nchiri mwakani no tunaendelea it was on a light note why do you say 30 so with me by 30 you have already made your mistakes like in terms of financially so kama onye ne biashara utego chaki watemireke ya osinyiri wachireke so by the time you're 30 you already know what you want to settle for so when you bring in a second person it will be much easier than wakati mna struggle pamoja. Yes, yeah, 21 years okay, according to me for a man that to kwa ma tabangira baturiti kanne kusiba agotegero na this ase omomura that is okay 29 30 alafu aso muiseke 26 27 yeah kama taradi yeah 25 26 27 tinagota okay Rogers, what do you think? Kolengana na inche ngotenga as long as omo mura very stable na ande oikire aba fogoteva emiaka 18 gochigoro na ande naro chinga na nyare
jeno chenga nabagoso but aso moiseke oika botambo moiske oika tuale omomoro oika bo moiseka around miake egapi miake tatu wajigoro so miake tata sai kaya nyaro ke yerange gabo asenche ngote enyomo tebwati miaka tutebe elimiti miaka yu montavente konyomo as long as utara nyoro montu tutebe oyuwanchi tari lazima tuwe fositi miaka nere bekiri bus 25 bosirenga nabo okuganya mpaka nyoro montu as long as kwa nyori nabo konyomo naba 40 naba 50 nabo konyomo bado. Yes, that is our opinion. We respect it. Yeah? And the marketing ko bichia na pakir. Yes. Musbat. Korengana munainche. Umoise ko ikire miaka nge 25. Na bwenera ta tikiguragira mwawa agende. Odo sum. Anda tukolibo kumabwaye. Kuma asago chikonyom. Oh yes. Alafu ta nyomu no momuro igete miaka 35 go chigoro. Anyomu no momuro re miaka totebe 30s ose below kidogo. Ose 28 paka 30 kabo. 28 to 30. Inchi ataitanrit na inchi boni ngetaniti 35. Ya wetani mo no lende. Ono totebe for example bononche konyomire kimbate miaka 24 naye kobwate tutebe nyonya 35 enjero korengera lindo gochikorengana naye nje nintagete ngirwe out naye kwanyora turigabu ayere bintu byagore abono ngero kunyomo ne ancestor na arode kerengeri kiaske no twara raye jorengere because at 35 like she said you've made mistakes in investments kwa remire tomato ko pima seasons kwa coldre and then go ikiraga igo bono at least na lebinto bia chakiro kubwata nyone gaskwa chito gasintangan tere akobera anyway that is your opinion, everyone respects it kaka mwana kaiga kale 18 years okay o kaninga 18 years gono ni mwara mna kwa ne kero montanara what age do you think personally nchenkore ringa age teyeve kire muntu akunyara kwa konyoma gusiga konyoma according to me it's about coverage goso asenyomo because goso asenyomo nitakire binte binge maturity korengereria communication binte byansi biko beko as long as you are stable as binte byansi naboko nyara kwa goso asenyomo and again karanga tebatebwati age I don't mean umuntu wate miaka 13 nyomo gosanyome I mean onye kora above 18 okay personally it's between 18 na 35 because nene buko yakotebanga ase familia masese ningo chari abana nenda abana bobusaye na abana bago kinaso boronge so yani go banga chinsara chire asama okoyumorwani etwoni good. That is how the Bible says. Ayo nekero ba koeresringanak. What is your take? Kerengel kiong terekia samangana enyoma. Omonto abwente ko nyoma at what age? Musbati abwente ko soka at what age? Kerengel kiong tereki. Bande ba tebiringa 25 on the yoro whatever. Uliata banga endions. By the way, the last one akamwana na kutubata kamwana gaiga and then I didn't know you think ego mpaka abuna kwa kwande ego okando chia. I only know nga omonto oliateba nga miaka tebekiri lakini maturity should come in we komonto yo atoke ga kongetio bongo tali omonto gochikokorire na bono twacha goseka na Priscilla ochakiro kurwa nikimogotena nabasacha pa tali musacha okogenda atenene karoko ende tinga ominyoka oli no muteigoro gose bubena kwana akara gochigaiga tali musacho koleta okubwati enchoke urutobo sime that is not maturity naboko be miaka nubwa 80 lakini you are immature nabo bakobeka kurugabo that is what we think we should be doing koso matorichi SMS chao bunayo gotulikira please be part of this in fact nande we do not want it to be alone tutageta naye o akesimi o comment go sobo lili swali because it's meant for us nyomanongo ko era sagaiga oyo talimo kwerende talimo mo SDA
oria tari osenaki Elijah Peter ndo chaba chakire kungakira chisimi kuruga igara kinie namba yesimi igere 0726447367 na bendo chinga gaiga hiyo maneno ikikuja tutakuwa tuko sawa na tuenstoganda tukurugaiga na mimi nahakikisha kwamba chisimi chao ni chi SMS chao chionsi chia soiribia ekora eye Getembe abu nanseme yugo chakira aye why did you say 20 kiwata 25 masacho wawe 20 ki 30 why not below 30 Okay, below 30 abantu okonyora yani they've not their social plans mbarachi bikabye. Okay. So like mtu utapata hajakuwa financially stable and kuna zile plans kila mtu ako nazo kivyake ambazo utapata hajafanya bado. Yes. In below 30. So I guess 30 abo konyora umuntu okore kirege ento a plan itigokora and so he's ready to be in marriage. Okay. Well, ekyo nakolengereria una asere muntu utara kongibongo madiki Wilfred madiki ntekene yaki na it's mine, I'm supposed to use it akinende abotote anti yao no madiki ntuke anda kurukawu dara kwata kende gionsi and then kae musbat. You said maximum? Was to what max? I thought maximum. Thank you. The age of a lady? 25. 25. Below? Who? Below, I'm talking of a lady. A lady. Lowest? Lowest kabisa. 23. 23. Yeah. Kiraga abu miaka mirongo ibiri n'itatu abu no onsepi ndo wasoka guchinsabu ubu no bochinga kolengana nere itatageti binte ebyo tiga umuntu akongyo bongo agenda. Now, give us the reasons na kwata Esabato gap. Why 23? So with 23, okonyora most ladies onye wachire school wakore course yao bono ne gasi okurigi. Like tuseme ulikunta kwa daktari, so nurse and everything. At least wiki 23 kwara kore amasomo. At least umekuwa exposed at least kwa very exposed kwa manyirense at least kwa manyirense kwara manyire bintu bikebikego nabogo soka and amosacha above 30 40 50 ina nabeko nyalikana. And then pia tuseme umepata mtu mwenye ako 30 na ako 40 lakini bado anafikiria kama mtoto mdogo, so hatutaelewana. Yeah, it also depends with the umuntu gosokera. Good. Eric Bosire, thank you, our brother. No itoya molinge kuruiga. Then he's editor on the other the sister station Asale. We are thankful because of it. Thank you, and whatever the idea you've given us, we are monitoring it and to make sure everything. Awatanga kuwa sio lazima kibaze. Mtu mwenye anataka kuoa aoe, mwenye anataka kuolewa aolewe. Wacha kutusumbua, wacha kuteka. Era wote bange mimi ndaba ndabali kete vitabu. Marriage kero mo tika kwa bunata kete. Kerengeli chao. Bro. Okay. Miaka kwate aberenga kwate abo musacha bando ubwatu kunyo. Na 25. 25. Umusacha. 25 and above imbia shaka 25. Bono give us 25. Ndara aligereri. Number 1. Wakonyora kero montali miaka ya at age of 12 mpaka 18 wakonyora para kwa kumnyoka. Azini correct 18 kumnyoka ndi kwacha kumnyoka. Wakonyora diare actually chikolo cha active the hormones. So bilo akutata konyara wasetu. Akaber konyora at least monto koro ndene school na bakanda kera saida so ande konyora sesi 200 300 500 at least yote nyomba konyara kore ndo musipati ya letere again igara bakonya at least monto wango bwa mbuyo lete na bana kwa kile decision now I'm ready to do this maybe Tarara ko na korte form 4 kimbate miaka 20. Taip. Numataka mwaka kalia kamo kalingo chakera September.
ego at 25 na nakolire a university. That is correct. Yes. And kuwatinga na kiari nyona ende university. Nyona ende college gwikanda ravere myaka ibiri skuga nyoko nya wetu kulianza. Tandara kubulina igiri mu school next. Tuge you twesiringe korosa. It goes from 1,000 to 1,500. Ode. Abai. Enock koros bone koros se chimpid so sing. Ndaro singa sinale ngungai. Mo chukwa hiyo tuambie. Sinale ngakali kumwe tugi. Hapo wabo se tuki ego depend ne style muntamina na boko nyoneri gete mpaka 3500 2000 nero na 1500. Because your 5,000 kwenda 7,000. 5,000 hapana. Ngenzo nere ngainire. Nimechaneliwa. Thank you. I'm talking on behalf of others. Toka na kuchigalo. Thank you. At least na arode. That is what I wanted to know. No manyetenga etu kirenge cross kwa. Kwenda kuchiga. Okay. This one is ama uta. Amafuta. Chitaipire ngomos batia kwa yaka. Tingo te anambulongera kindende. Nichi nyinga chi. Okay, tora dusuno manyete. Mafuta matangani ya kuyaka. Seba. Mafuta matangani ya kuyaka. Kuna lotion. Lotion yaki. Kuyaka so bosio. Aya ndara ago aketuki. Pakoran. Kamo muro yuro chimurga tu ko sinama tai papa kunga mafuta ba kuyaka. Tora ruchi aba. Pati huyo maiki anaendelea kujitayarisha. Okay. Ama guda aba kungu wako ya kana mangi. Nara yetukia nara yobo sio nara yobo. No tu ate bako chakera ko chigoro. Bono to tebi. Okay. Ama tu ate piringa ama tangani. A type yani a brand in terms of brand. Not brand so tanga nara ko ya ketu nara ko ya kasigete iko like we don't know which brand chochu. None of it. Tubati company tego to agana. Nangani? Ayetukia. Tukin type kiuma tukin aro yo wage tuki ande ya food nero. Ayuna bere bon. Aida food. Na yo wage tukia ko ye maintain. Ayo go sio naro. Na chill lipstick I don't know kama ni mafuta. Ayuna tatu. Yes. Ngai bena rayo. Okay. You can. We to can. So amafuta waske ba ko yaka amatangani. Tote yetuki. Ena matangani. Tuki okay go. Yetuki naro yo maintain the naro ombe tajiri citrus tuki ngwagwera ngombe. Ngachere ngutumika. Dojo kan the bibi de to tuki de kwa ngombe. So alafu ndobo ata ayobosio. Ayobosio. Was once general. Was he gato. Atarchana. Then tote nga ayo ribs. Eli baba lipstick whatever. Bitomni. Agini lips. Lips. So alafu wanondore tote go chakera ma ko. Motu ka tote ko ma osino manyete. But you msara manyako next. Asaba sa java. Ngoro cho manyete mafuto ko yaka. So mwabeire go mwai mwegul. How old are you nchiri? 25. 25. Vai bono kwa kwandi to you. Aye? How old are you? 23 bado. 25. Go mwezi mwegul mwakani runga. Oyote ya 25. Ay kwegul nga 25 to akandi because to my team mafuto mukungwa ko yako motuok. Is that okay? So we are looking at the age. Not necessarily the age, lakini again to be able to be kumanya ekaro toko. Okay. Na bona baswati. Abasat. The meals they love most. Not they like, they love. Yani ilibanji tena anda direct. Chindagira chiri abasat abanji. One. Like seme naboniga abagusi a typical Kisii. Teba no mugusi no magata Chaka.
banji tobokima basacha mbarabo sio tabarugere tio barasire mochere ari mochere arari ata itobokima no musacha dayo takete mochere ay ta kuja tengo mbaro musacha dayo es aye mbara ko to ko boli to kwa kana intu to kwa ndai ngibona take to ko bero musacha ta musacha obokima alafu kimambia taite heavy breakfast marasire chai bye yo mo prepare kamagati akala aragira yote achire mirimo yae okwane getting us great bado ka next wakani next tigangwane lase breakfast musacha na ganio mugungo maite kurande chabati chabati amaro seri no bokuma Goliok. Okwana getting great. Ka next. Nchienta kitego chakira isko yendagira. Kora tika ngocha to every department nero. Bono to lendagira bono. Tura chaka ga. Okay, yasendagira. Omusacha ore borongeiga. Should take heavy breakfast. Heavy lunch and then jioni. Something light. So with ebina basongo tigana etago tuta tebya bagusi maroga bali kwa kole kura lioko kana mangana ya basongo alitokora bia loko nyanya ngoko Okay, what do you mean by heavy breakfast? Heavy breakfast that even tobuna okay endagerera nyare ko bayo kwa chinguru mostly carbohydrates aye basically again to teba no twatebe kega yaya twatebinga carbohydrates ni uyat umandro mwaka na ro ligere tigari okoligere dia batskoro ba na bana ba na balega. That is what like ko really kiale gaiga Eric is one of us. Nothing asare mu inogari na nabwateti whatever we are saying here. Is it bono totebi totet komanyanga ase carbohydrates ta bona tigango bange tutoke breakfast nabo monto koria marabwani osechinduba ni chai. That's breakfast. And then ndagirira beke go sustain. Lunch nabo koria bokima bobwate chingeni na proteins chirabe nyama any protein. Kali chirabe nyama kwane nyama pole mate. Chapati ne chibwate skotingi atebe chingende and something like that. Stew yerabe yeringia. Yeah, that's according to me. Marko abaro cho masaja bono kwa nyomiru na Rogers marko abaro chindagira ki maka ngo mate pole abana bali bagusumbuye obisi bono pole tomo bere pole ndagira kioro chira roseli your man the favorite umanyanga akandagira akaiga tigangenda tibaganko gando hotel tigangende pires yone pires yakoruko files rena kiga songo lakini ke usimpires margo banda korosiri chabati ni nyama. Chapati ni nyama? Yeah. Norab gwe? Wakani the twins. Bono now kwa rosary. So those are the even to be must be to colleague yangana ki. Like are we there? I say are we ready? Ekarato go chakanga. Are we ready? Are we ready for marriage? Mna bawata mataka bakabange kumbragi kega ngamba manyete lakini bona libege nga bamai because we have men here and we have them bali ikaiga abange. Good. The inensema yendagira tangu kwana ai kokora uyu kana kwa kamindo kaeka torgo si aucho kwa merasito. Pa. Nakote bibo dadi torora ngawa kale maga nyego kaatira mapema. Okay. Nche asisapa amite abasacha bange banji to bukima sana so asisa baro bukima constant thank you bukima naki enyama igarinde inde chingeni chekenyeji kali nyenje kenyeji chinsa constant kana kurugabo ndandi magobe uyibonera buramu wangu torare gusudama etikeni sutero chago tuyitero machere koranio Mambi enyoyo ne chai. Thank you. At least go ahead for the first time mo tanga na score number 1. Akabere? Oitere kuigo kwa sababu ndoko vera. Nyomba.
alafu tukowono change of meals tutwale obokima ensu chinsaga goserinagu ona magos wako na karuma tinjara turko mawe lakini all in all welcome kero to genda tamo 20 thank you as inera sema yukoramanya do these people know what we expect anyway now starting from you again kenyorugia sino abantu basino like generally no na so many to in school do you think age twakwana are people getting married at that time yankwane keusi asikinyoruke likino kurwo sali asomenyete emyaka twatebanga guchakira 23 to 25 latest go chigorgabu gone birengere byobire we've agreed on that type to agree on gabu lakini 23 guchakira abumbuya rwese konyora guchigabu tari gwanza rende lakini ngonyare kanere ba nyomo nande bamenya buya abana chinyaruka ladies, are they getting married from 22, 25, 27? Are they getting married at that age? Asiki. Na basacha nkunywa mabali myaka tata uchakera 30 was 27. Okay, okonyora after bwakore high school besanchio. Kwa bera nka kwanyora umuntu w'epikipiki gose wakore form 4 yore 17 gose 18 kwanyora umuntu w'epikipiki 20 around 25 was 24. Yeah. On the way pigi okoira. Yeah. On the way pigi congratulations you are doing good work. Because we are not saying that you are bad people because baro babwate degrees there baro babwate professional wow but nikitega uchumi gigo chakobeka kuruga. Onchiri, why are you not getting married at 25 starting from you? Kugenda na chianko chiao njiro ko nyingo boni dibono kanga ko chakoleta abantu kwanyoranga muromi no nyomire isemo kega gale what is not happening and then with the ladies what is happening according to you okay kulingana na nje number 1 economy my economy na nkongu as for now ntoko irabuna likale gonyora familia au maybe nebwata mali gete no nyoma na bego support in one way or the other lakini enze abono muigoli awo gotigera onye goko nyoma irwanerere ana muri jab god was more ni mesi mwenzi irwanerere gotia alafu number 2 chi youth chinyingerende tali rende gandu example tobeka mbara ba settled on mu parali na watoyo gutiga parali bon ono tali banga tenga ki gamenye noyo parali yote babono indairu oyo na taiti nyoru oyo na taiti at the end of the day one gotote banga poverty rate yeah muna bono Justin na gotote kurugaiga is saying Justin kutoka biyonge it depends on financial constraints that is poverty you are conquering elia kabere and decisiveness yani tiatata ebuno yateba akabakiruka njia na kivuka mto bono to manyetinga kati ya Priscilla Carol Zainab David Files bono abonsi obabwate lakini toramanya ngobye ngota getibona sa ya kabere ya gatatu onye ya gatatu ndia maite okay at 25 years old kitambo yale ko bensi yakale ngenge the right age kunyoma lakini ense abona maana mangi like at 25 obvious na oko ba regarded as a child nanda bange bakora buno mwana bado ari kyagera naboko nyore ido kwate umuise gegete oikaze kwa mote umaitenga ki ntaite tomenya monte I'm not ready for you are a child still ari bon enere point yakata abwa senda gerambuya lakini ndenda asitu kyokorosia ebyara na mafuta area gayu atagedera kini never say I someone is comment I think this is okay people are speaking biyakoruka like goro montoji tagame
tu kiaro obeke to abalendera romba chako na manra ba kimye kinyozi nyozi tatu yango ingera 20 kuruge sabachaka mate bakachako to aka competition chirongi bagacha kibono dero ne binyonzi no baichiri tu yango ingera 20 bono dero ko ingera 500 ntu asige ntole members rene kera litiko tu ingera 300 bono roche tuma tenga kere week to ma to pimete mia e week ya motinyom every Friday 20 ya bono dero oko go be chiribu sato ma ukora ko chiribu pero ma ukoro omotie oko jingera ni numwa taretera. Now next Baba, what happened? Number one, okonyora ga linka mwiboliko kwa le pressure watingana nki. For example, tayo buate omuiseke from different region kose mukabira tayo omuluya omukamba muikoyo mwibuli watanga into ase family ito into ana kunyama chikabira to basakalate kabira na nere wacholre watere nganchoyo enka kieto abana to amanya ndo sine myake bile tato wena bako mwanchona omwibuli mukandi ori yako kana watenga tiago sikandre na wate ndete tiesikana elinde ase agaro monto ori leiko nyoma tu okanyoro monto tarari kwa nyore chibes na chima sikuisikeras ono nitra na chibes toraga nyomba okara to musbat ngajago chakabera Okay. Inkiago chakoli mo chakanoro mwana na kiago dress na kiago chakaba the other thing oro kanyora chigas kwa chigas kanyoro monte ga chare 24/7 on tagwa tinsa ago chakoli ai karansa no musbatia ote atenda rakole ga siana iringo cha kuika asete asenda artale oseni sain abongo ligo musbati. Number 3 is about the fear of divorce. Squeeze kanyora omonta to monto ada na asini ose kanyora muisi como moro kwa no ada asini wacha kanyora na wato montonde igo kweri ati plekwa tiene kanyora ndo wata mangana yenza na yenza tigan osi Ogaja ya igoro tigambe singo ogaja ya igoro ego ayi ndarkwan ora kigo cha kiaba igo well ogwetana na mangana ibna twate biugo my thing anaki ayekerengere kiaokere. Do we fear getting being broken because so and so was again the yakor kanet kerengere kinkere ase kerengere kiago ndikere mnatanda te korugabo egarto nyar komanyanga eken what happens sister ane yeko ngakire ko munyunga sister ndikere SMS wachana yo maneno wakanda uchiga ndi sister kombwati kan korwa niandikie hiyo maneno itakuwa iko sawa and then tunafuatilia na kereka mo nkerengeriki kango Rogers yes sei no rogora abantu mbaro chiango chao nchiroro kubunga antwa ndibono gucha koleta anti otenga ya irangara nyokomo kencherari gucha evenement biro so okonyora is it even in we are talking of the church youth unabona yotukwa no musaule kanisa gali so again degetangani yakogera abasaha bange bagudire ko rush ko chase relationships nailing most cases to avoid expenses so tatenga na nyomirerero so most part ya gondenga chituki ebiara yanganere a chire fashion iga ndage tongira outing nini so ndo avoid expenses so that's why okanyara anta wange batenga sa inyoma ndo chenga bintu binge tingo kora okanyanga na chakre ko invest aso moiseke then again to kendengelinga bantu mbara mwangana ki turatigana na mangana yobosa juu abantu abange no bari bada stage adolescence stage as like watagetenga okay so watakete bara isanika kwanza then bamanya ko kwa mwago ko sede ngendengelinga abantu mbobo etenga insekonyo mamo isekigete maybe ngendengere yani kwa nyomero montegete then kwa nyomeriga kwa nyorange type ya no erase ko on so ono ngendengelinga anda wange bakobanga in case insekonyoma na wanda nyorenga na nyomire the wrong person as compared no mondo re na antagete then ikoma
nara yose bono nje nsemo yane ngotebaiga like squeeze a generation yaitu binte binge sana bya change tenga bna rikare a community yaringe ko ba involved as chi marriage squeeze aba ibori abanke ne community ba neglect eside ba to tigire like a chore rende and stay tigo chore Bantu atigiri buna tuwe bange bano kunyara abanta bange mbali ko regard marriage buna dikara yaringe a sacred thing bano kunyara bande ba kunyoma na matukoma ke go batiganire bano chikorigere riya inchera bantu bagutigana nayo bori inche ndachiko kona ndenje gachiko inche ndachenya role model nchiyo PR bano ne change generation yo kunyara abanta bange standards bataite baru 100 maybe akoro maybe asometa gikaga yakanyori gasia yakamaikonyoma ne bangite banaye watakarende obwatiori omo kobirende role model ya role model ya egere nayo werosibwe bange ojenge egera maisha emyaka lero emyaka it's okay tubati shida Ndagore aye you're stable tobante inomenya kiko chikonyoma buse konyora abana utabwati kikuba why should you suffer bago safa namna kwa safa hakuna haja bana bani bawanse gusafa binanche nachandikiri ukina bibiri banki niriyo bokongo na baro banse gusumbuka waye sinimeenda shule let me ngore nyore gasia ninge bangi bya maiko nyora stability stability iho anything mundu talenge ngango sokuri bwangu gonyo tranyora step thank you David Njengo tebaiga abasacha bange barigiri komenya barabuboka batari ase nyomo asingencho okonyora barenge narenge in a relationship akaba heartbroken kuso monto barenge nero busani akamugosere gento geteiga akamwa komenyera bweka bono to komote igoro yo mukungwa okani pi otebonye na boigo era anya akorora ase abakungu bonsi go babweka ine okonyora omonto amwire komenyera bweka amenyete bweka tabati mukungu na ndare buya abakugure n'abakungu twangwanera abana abake abana tuteba kurire form 4 igabare yange 17-18 years bakurire form 4 mwana ukurire skuru konyora onyatanyorete grade yo kwende university kose chibas chabure school gabware konyora ore bone singinchara idol tabategenta okora onyora umonto ndeiga umungaina ngani soma te ngimogota mungaina bani atarimo numuri babangai rad tao nyo tenga bo bangaina no wacha ntetewe men yani aye kayubwa to bongo bwangu kungai tago te tokoro ngiki no bolimo bani ngote ngare no chuma pi koratika garo can I tell you today is Sunday hey to tago tengo kungai nengo bangai to tago ruka sacha katira banga boli tuendele sa ono bateba ni bono ego ateba ni bono ngatiga atiba ono babe tiga bende bamenya mo barosie family ono bawe kasayo mwana yo no mokareta yani nyonye go gakorengereri tari korengereri mona korengereri yange gabwasali kwanyora bono omoiro mwana ono kero koiro mwana na ndinga kyo kwanza kuira na guchisaino one go bidi kwabera gabwore mereri ego asobwe twatike bono nengo kubol ngokubuna mangana abasacha twa ntutiga tomenye mnatori auto sumba tomenye mnatori ya kabere ababale bakore skuru asingenjo tamanye tinga marriage it involves more than sex if you allow me to speak that more than ukomanyana kenen keroro bari komanya usumwana atakire kene ke bono arochire time ayo aina yako beka kuru senkoru ensemo kero twachakire bono now ababandi ni bono because I know what the form for ne ko university wole wose wa course daba karuga tako dire muswati ndo tanga diva baanza kujipanga leo nalito kumanyeke towe koga ababandi nunka imoko ber amoso metake mubwate biasare bino because nabundo chabale kaiga akurunga independent women tutakiriga okay personally nche tikante benchi nimbwata long we yaruka ka inche konyomu
Tataraba. Kitindaba ready. Thank you. Chibon friend chia go mwegul. Singinjumi tekiro muntu natete amenye ubugima obugya. Singinjumi ndete inche komenya ubugima nakinire no. You need a better life. Yeah. Bible mwegul ngabo kumana kwani inchande tungwan daddy moto chande teke kara. We want a better life than this. Yeah. That is why we are improving. Yeah. Mete you apart lakini tutagete better than this. That is why we are improving in our children. Yes. Yeah. I need money. There's some things I need to do. Yeah. Kwa gachule koroba. Okay. Alafu pia unjua kama pia for example if you are a firstborn. Unaeba. Tanda. Naye uwenete koraba ibuli bagokuna bakoraba kwanza and then you think of marriage. Oh yes. So mbakora kore ibintu byao uraba bya omanya gochiko. That triggers me ngarore firstborn. Gono ogenda buo aba mugako amanya naye firstborn sin. Igebi ndokonyora nusu sei no. Nusu okay. Biya eto igwana ndegene ngeyo. Balance. Go balance. Kama sbati. Why? Nche tingote wanakinire asobokong. Nani mtoto angoteba iko ango tunawakilisha wengine. These are representatives. Aya abai bari bane. Thank you asingin chokwanza ko imukinga abana bari tore biya. Thank you. Kwanza nini moto sumbuye mono. Tute abai bane togo chakera ni academy na chite. Eso go chaka bono mbwenerete timbwenete nandingira ni abana bane eskuru rito gwakana miatane se umutinyi ose etam. Yes. So onye ni academy mbwenete ndigere remote ni international ose international awenda gende international goikayani ngapgrade esi bachakerete. Yes. Igo one again tukeko gereka mo mutarigo soka abana abachisonko ndatanga naye abana abachisonko one nkeringa koika ekere standards kwikachiwe met nyenchi ogab ngora menyorsin miakero nkora ngara mulenga mai mai kwanstara la korane nzera material into toko wati sciences muna dimu ata banga moto chabati tuakana twens nani masiri ase men's conference chabati tolikoli botuko tuakoro cha. So una moko isaransa na Bible nkagari onye mbariko ba pressure usonye mbara chaka kugamba igore nyumo njenga yete na ngunya kobea. Thank you. That is why Lord nakitwa kwa taraka because wewe unaongea tu kweli peke yake. Loro chika ika Bible you have a section or play nga nyo tumura chaka kukwanira Priscilla Files Davin Zainab, Carol, nyomra chaka gukwan. Nena bana bamura. That triggers nena sabana bamura. Like nyom mulgo still out you know what? We are still your property. Gondro kwan uchika. So chaka gukwana na bana baino abamura like at what age they should be. Ngaro. Tiado tumeke itobosia. Ngaro. Bro. At 20, 23. Bible baba nya wikaransa kwande ko renyo. Bado kwa sai. Ondeta yo nyago tenga ugocho wikanga kigete nota kero ko onyuwa me kole. Ta yani kora ko kwana tu. Dora te banga watenga nyuwa. Lakira watenga. Daboko cha koranga rawan tata nanchite nangete muntu gete detukwa. Like in fact I have grown in the negative igoriaba swative now. Like to present. He spoke to me in high school. And then I go. And I have kept, and then I think in Angere certain Nobiabu, and I have seen it happen. Oh my body, Tara, Kwana Gabon, Wakiko, College School, was so Karaga, go to Kure, College Gigabo, Quara, get it in on young Caro, Peter Yango Caroga. We get a young one like, okay, so. Okay. Tanya, what they move, what I give us Kanabu. Ikasai bado because aliniambia kitu ya kwanza I have to focus on my studies first. Umosubati ngocha kunyoma ekana already okay ekana very stable. Utata very stable na Kenya. Wow, no muardo corto. Bado
Yani at least ndio montekero kwa pangilio bongo. Umati sai I can do ABCD at least na nyora akaini kamwake. Ono that's where we kasai ntara tora any plan. Correct. Yo polgire ya sege jeti. Thank you. Pasbat wali mwens bia bugate ko mwegule nga ngaju konya ukina ni mole. Onchiri. Wazazi wamewahi kuongelesha. Ubontu karanste ono kuikaiga to etani miaka gete. Okay, I'm responding to that. Lakini before kurangari bagake. Yes. Ora respond ya zigete. Tuendelee. Thank you. My younger sister here sema eti wakati sitaki kuishi maisha yani sitaki watoto wangu waishi maisha yenye nimeishi. Okay, igomvia. Lakini entongero bwenethe kumanya buna nwenu muiguri o maybe oli omenyete in hard life ogokiniri ase njere ngom wena ireta anje the komenya igo bali alafu any plan that is your plan na nyasaye na what a plan ya na bora nyoro kuja kwa stable at the age of 60. Yeah, for example kwa very stable ase miaka 60 aliyo konywa magoze aliyo konywa ogongangano nde bwensi ote wangayo nde bwensi nonye ngenje tokore bibi tanda nga digeli nde bwensi ya naba wichako yana another point yogotana o kwanyoro muntu bwepigipigi uko ngaina onye kumaite ngo kungaina rangi wanjira kana ki yago no boti mo ndebia anje tinta getikware alafu point nini aki mate kero to kwanera about academics mbale batasometi mbale batanyoete privilege iliyo kwenda school bale na according to Kenya whatever umuntu okorete form 4 that's a learned person bale umuntu so long as okorete form 4 so form 4 kwanya kuigwa okay lecture na roro gontenga ki sees employees A bale sigin jobeto met maito mundo okorete form 4 nale maybe a university iso the rest after high school is not necessary. According to Kenya, mundo okorete form 4 naso so on that point etu mwiguri nyagonte bya mangana yoko Maite? Talk on behalf of you. On behalf of me, men. I cannot. The story nere na somete ubogi mabwe kewaki. Let me do it na direct translation. Tingo nya kunyora se na somete maite timwe dio se ne kewaki lakini na kyo I think. Ekewaki kwa gatege sera. Ya kama gina giaturage alafu una kyana kurageria abana bali bae bana komera chimba bakwarare ditkongo ikalire kyara sokaro na abana bali bae kyare talibwa kyabeke gesera imo kwarare abana bali ba kurira na iliria tongo yokorwa inki minute tai lazima muigoli agotenga kina waikire miaka yoko nyuma njera nira ngwanza kueba changora kurwa azori kware ngora bak mwigwe njanira unya ukubekira libwa lyakubeta kueba cha kuruga kubekere linde kurwa lyakubeta kueba cha kuruga through that kwa learning aki tindakeiga ige miaka yane yangire kware Once Mas Thomas, Goseo Onesmus Thomas, Agotebanga, ladies should get married when they are above 20 to 23, and the boys at the age of 23 to 27. That is age bracket iko sawa. And almost watunguyas sawa pamoja pamoja. So aye abantu wekababa bangaini deligera lituko lakini once twagire naenga mubirtanya gwikaransa watenga ki onjiri goikamia kagetiga na bobu antoto tanya gotebi like bono you are not 18 you are not 21 you are not 22 wegure tanya gotenga na agokwa do chikabu na arosire gochiroche so mongina nkora watega nga yani ya bwa no skuru tukwa nkora muntu onde
Okay, naki kinalo ko ngaki. Taira sima ko te direct ngaki. Naki tu ata ko to te nga limona ko na ngito ko kwa mache. Tu chirochi o ma cha upoman. Thank you. Yes. Yes. Korengana nanje ngote nga moibur telingira sima ko te direct nga daga to nyom. Tora ra cha ka tangani. Onyo go ikaransia ko te go se ya. O ma go explain. To cha go explain ma go. Naki kinalo ko cha. Cha kara kwanza go se ya. Tali direct. As a direct no. As a direct no. Engendelea sasa na engine. So wana naragote nga tadras ma moibole ate direct nga inda to nyome sijue so ikrie miaka. So mostly about in a indirect way. So like inga kinerva una sai tore campus. Ona moibole mate expected te uru campus kore iga. Osaje graduation ayanga nayo we kore. How emiaka neons. How now? Emiaka neons turo shionde map. So that's why a point na boniga togochi okorera. So engenero moibole okwananga amazi njitonduse lyo mwana ose tonduse lyo mweske korwase gete. Ose nganje tinda eti moru yaga nje tinda geti mokambaga. So you want for yo communicating anaki osie kemerangwe so bona yo konya kobanga unokurwe campus gabo ndege tonde tero maybe omugusi tinda eti onde tero no Teto mugusi tinda eti mogiranga tinda eti mo nchari tinda eti mogetu tinda eti machoge tinda eti mobasi like that sense. So they communicate in direct way, direct. Good. Kau ibon to minyo kabwango do chinzo cha chake. Bamia ashaye kuongea. Mimi mamangu yashaniambia omandetiga. My daughter like tindwara raka chioko nyomo. Ngore skuru nge bange bya Michael byo monstaranse koduma. Okay. Ogote ebiri lakini okoira kamotugete nga tarago sel. Thank you Kawi. Okoira kamotugete like ogote ebiri gini nga oratwara kamotu oramenyaga oramenyore sina. Njitigantebe mami arotanya kunkaransia ntebi lakini bono ebintu mbira maete ngatingo mose gwakira simi mote ngama mintu merebese minero tuki igo bono wikirega na bakomanya mwise na ligi tari na rosi do bon. Thank you. Files. Nchemo ibore netanya kunkaransia ntebi nga nyomu basi kwabere. Tanya kwa tenga wika miaka gitiga na yorore kwacha kwali baga. When the first born? Yeah. Bona kike kara chiga. Yes, what you need on marriage: 1 is maturity in brain, 2 house, 3 able to provide for the family basic needs, not waiting for financial stability or waiting till you get a job or a hustle together. Elijah. Let me go to the next. Marriage delay. 1. Okuganya enyangi gosomo nto we nyangi. I think ndio ameamua kuanga tu kweli paka yake. Ndio watu mwanzo village pretend. Yeah? 2. Ladies want somebody who has money. True? Aye, tuja kuruga. Sawa. Tare kuruga. Go janda sisimi ya 0726447367. The host Levi no ari gaiga na mamu mwabo ago tebingan Alice aonde gaiga kurwa chinsa mochiri chia Nyameme. So tuko ndani ndio tunahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. In fact Levi na hata kitaje Levi mago ngande go senda Levi kukobeka vile tunakaiwa. Thank you son because you are there na no mwanafunzi buobaralia ndata kwegera kaga na kiao chikobe host. That is why here. Aye. Now inki tuata wage go tange tabon go chaka go se inki kera go tange to nyuo. Nje personally ntokera ntange ti nyuo at this age. It's mental stability and readiness. Toraba ta. Thank you. Thank you tara go ta nyuo merbono. Nje ntagete kwanza ngore skuru ndigie gasiane nyore gasiane go galken. Galken. No hustle too. Wijambo atebeseane, mpotebeseane. Masaje kyota gete tete for example. Wasaje tegerra. Na sasa kwa chini. Masaje tebe kyota gete. Tall, handsome, dark, chagira kabwa.
Umusacho go chikonyoma ndagitabe abe chocolate. Tawa morabu. Sawa. Na abura buna no bwata na wotu bwa. Thank you. Abe chocolate atware chibese. Asige chibene constant. Okay. Nanda abe God fearing abo umusacho go tongo mate twande kanisa twagenda. Tariyo yo onde ngagenda ya tiga ngochoro nyori iga. Okay. Igabo so much. Okay. First, being a supportive, omuntu go supporting my dreams. Alafu tinde itumuntu ko okombekira restrictions like you don't have to do this maybe. Ikongo tu ande club. Tari club, lakini rende nchenero muntara go pimere mbe mpaka nayo ku. Musbat no gala yoga aptet komanya but tu bate interest. Correct? Ngana ki tugoti kwa ande club kwa beke byanga bige kwa beke kiranga chibu no muntu kwa ande babu asing into the restrictions. Tari yurende bintombire muntara bigireria. Ebi bitu ataka like you know we are not like you. Wewe unawakilisha a million ama 10 million women. Kwa hiyo egero abasati bacha komanya mukunguna watenge bintu machikona ale tatagi. Kwa hiyo bono enchemena bono kwa ngango tabanga musbati yo okobeke keranga chibuno yo pande babu ya tumino. Okay, lakini nyo kwa tatu kwa de club goko bega obekega o club tenge kwira nyomba. Onye tokwenda naye shida te we go together kama lakini ndo tutagetiga karo no tatu kogenda na karo. Azi tuenda na wewe tokwenda naye. Oyo tinigukwana. Oyo kago chibgo tamaitia certificate. Kago chikere tuko tanga mkoto abana baiba bitukuruskoga. Kumbe club ati. Monta ko gando tinda ocha na magoro. Ocha gata jitenzi. Igaba sense my club to expect nchomo spati nende club watigara nyumba. Onye torigo chibasi atuendi wote. Okay. Yeah. Those are restrictions rende. Either restriction maitikero kwa nyomire bintu mbiri nayo monyene. Tuachakire. Wewe basa machiko mange tatageti. Machiko mange aritinda iti. Okay. A supportive one. Alafu muntu understanding. At least you be loyal. Usiku ukinonyesha madhara itawa ntombari bawika muntu awansi ko bedaro saving to be. Ego neri kiaganda eri kibosire ngai gwacho nkonyega. I'll be bringing you next panel. Ende nabiye byangarenki. Okay. Tora chaga tai toma ko bakwa. Ora responded. Thank you. Ono abase ba kuona nga batagete omuntu supportive na oyorure qualities singia chocolate ni that's the main reason why abangi tutaliko nyoma why otagete omuntu supportive tutagete go support korore so atete nganjo mo sharon ana nyora 60k na yobeke mase gorobonsinga oy era tutagete ko tokonya ande ka ko tebono igatagete ko kuri skuru alikwe amanye go chokora ndio chokora chibasije bera kaka ke also ngudo tutira form 4 njuga ga ngudo sumboli go chika if you badodo jakire ga jake campaign ngana ki nyo muntu go tagete ngo support kuruga iga tigera no ensabe njuga abe ozwe ebwana takobangana ki onya kingonyara 60 na ronyara go 130 like twarusinga twabeka sigete then echinira bagutumia korore talinga nduchi once ndigale igo echiabo ni chiae echiao ni chito abro na kwa bukani yabo sense mo yugo support and tutebe onyomo sacho kago shikulikira abana na just ese nyumba bichwa shopping mero bintu binebi matumizi ngora lengerelio naye komanya usingolengerelio ebintari etia kanira bani fina no expectira ne nyumba achiku ko kora shopping ya nyumba kugore skuma ikebiriti how hata uko na pesa at least side naye komanya ngolengerelio lakini congratulations for I want to younger sister nataka chocolate brown whatever nda kijana tola anza mna bwana uro mwingi kwa alafu wakati unasema hivi mtongire vipiro nechinga kii ndio mtu brown whatever anaweza kaa hiyo chocolate but ndani yake ni ero ingine nyeusi sana. Unaona sasa?
So alafu hiyo unasema kuna families that onyoro musubati nero bwate uwezo umusacha tabwati so muiseke nero bwate umusacha tabwati igobono kerogote ba support you sasa ikesi bune how do you handle it? Thank you. Nyakango Nyakundi, happy Saba Doctor, analikuroe Saba manga gaiga nimeona msichana wa Mugonchero gaki mapema ndio best. Omo da kwada nimo nudigaye bantu wa Mugonchero gaiga mbali wetani yomo. Igaye mapema ndio best. Boniface Oyunge, I think marriage shouldn't be specific. Now let us assume I'm 25 but not still stable. Do you think age is pushing me towards something I'm ready for? You can respond to that. Miaka nero gotominyokia was instability. Stability. Stability. Yeah. Kurul Gorian, Geoffrey Obuba, thank you because you are there. Yangan Tirbon Chimichak Goso 0726 44 73 67 07 26 44 73 67. Give me your call. Egara toigwe karengera likia onkereki ase enambe yo yesimi muna chigo sawa chonsiga tunachukua simu zako kara kerondo chinga umarandi ya ito aikire kaiga karotoko genda mutwes. We are talking about the youth and marriage. In fact, we are kogendera na batoko ibush which next week egara togendera the same team tocha komenta bantu bande babere bagote koka. Magote banga tol okandri oleta ngogu novo tumbabu kuchiga bomboji boji yote nga ntundu wager matidiri kwanda kuchiga oyote birenga. But now to me we ka nkole school and then as chiva sacheino ondote banga chiva chiao ne chito echiane ne chiana and then musbati ondote banga no we have to be marriage na nata ba kobe kadi tangani that they must merge kwanda kuchiga na ebo kwa basbatu ngo kwarta ma gochi ko ga na mneka Carol njetinga njitigasi wono ani ko bwate besa eta ne yoka Ndai ragas nare yoka bek. So to you, no, she's speaking on behalf of toi kwa na ditwa chake ke pininga na ki kero montago kwana kwa kere group era na bantu da tanchi tegas bagul like aye ne property ai na ande we kamenye be. Did we say that? So kurugabo what do you think igo to orari giri gasiro no kole to tageti. Thank you. Abambali agoche bintu bya kobeka bya nande abambali bamanyete. By the way, this is the type kobeka asbat bali ko nyora bataro koregas. They know asesani ayer. I tell you today no ruses like tablespoon kali naki kalige sukari teaspoon no kerusi agocha batenga ikijiko tiya sibi biramo abata kijiko getenge yari kwaro chiga. These are the kind of guys. So abantu bana abanki baokara na rukube kurugabo. So asai na chote bya basat one mama sacha type kitake na abe surendionsi ko ichara chibas surendionsi utwa. Thank you. I think that is in order. Thank you. Aye. Okay. Kimimi nintegete uyu bwate chibesa nje nintegete ntware ichiana and of which I will be supportive too because tingu gotigera gose onyore to bwate chibesa chia rent at that time ngo pushing you need to pay or yeah abu I can support. Nokole masacho ekyo mokarere no mokoli ekyo like awatanga ki mama na tete chibesa ke timbuati bagwe timbuati your mother na tete chibesa lakini timbuati I know bwate lakini tamanya wada ya to mu mwana moyo ndaya da tore tere chekyo kwa mwana chibesa ke enda ndu kwera no tebe na tebe kuchimwira ni tali kigete no mokoli. Okay, just because you know Aisikobo mochinga na bako mokoli. Aisiko baro mochinga bongo mokoli. Ko mokoli biyo. Basache mwegule kurugabo. If no muntu otari oromu ngaini I can't.
Tingo mukolikini. Go lichara. Lichara like wow. Lichara ndio kwana yani tadi ngari lichara pi lakini ni danda iga tadi ko agora go zumbwa kwano jiga. Omuntu go zumbwa ero mbakanda mukolikini. Go mukolikini. Thank you Obadiah Kyoga, thank you my brother. This is the sessions we need you to be in, like narukwanire ya utari chara maybe a minute tele umuntu nare tari kurubese raisi na babo tichibese lakini enchera nera gochonya kwebe kabuse na dare iri chana ri twa minute tari ngori chara azini ngo muntu iga like abwate chibesa gwe komo eberari chibesa chitinga akubulio mutoro ni chibesa irenga kwegule. Okay. Now women, tell us the kind of men you do not want in your life. They are there, like let them not come. You know what's up with Chaka? Umusacha ukunywa marwere kuzo kutumeka kendo kende kiasi. Aya. Oyo tatagi. Oyo tatagi. Abantu mbare umuntu tari loyal. Okurchikulir yar no muspati urero mambio yo like tinta itmuntu. Tadi montoro. O tari faithful as well. No muntu ko look down on women. Tinta itmuntu bino. Okay, I will know kwanta every. And that so much when we do that. Daniel Onsongo abasubati abange nigo bako ligereria obogima bw'abantu bande buna bamenyete. Batigo bo chiga basoke. I think he is speaking out. Batigo bo chinga basoke kiagara umusubati na erokorosia mwaye watching from Kare Nairobi. I was saying about each person and sorry. The way to go muchion watanga mwanyale bakuri nyamakeri tukukwa magobe chiga. Thank you. Onesimus Thomas agata baiganga. Mimi, to be realistic, my mom used to tell me piga algebra. Nilijaribu kupiga hiyo hesabu mpaka saa hii sijapata solution. Nisaidie kucalculate nipate solution. Dennis Mutuku, lead we are in. Thank you Mutuku because you are there as we do that. Aye, tabu musache utatageti. Uli utatageti. Tintageti mwanto utamanye tigentageti. Did you hear that? Mtu hajielewi yani tatageti musacha utamanye tigentageti. Sere is a turn off. Like gabu alafu omuntu utamanye tigo communicate. Utariko nyago. Gotebe kia. Omuntu ukweresa. Yani obaera ni borobia. I value that. Negwete na ebon. Musaji kizo tageti. Okay, njitinde eti mundu wati conflict number 1. Vile huyu amesema mundu utarikwe understand no. Umundu chauvinistic no. Alafu umundu utamaitiko communicate. Cause sitaki mimi mtu mwenye nimekukosea alafu we unaiweka ndani yako ama you go out there talking to someone else instead of addressing me direct. Yeah. Tali kugamba. Yeah. Tali umuntu kugamba, tali ukugamba. Umuntu kugamba. Yeah. Tali umuntu kugamba. Think I see. Yeah. Good. Gomo egule. Ndio ya ongeza. Alafu shida ende nero kunyaru montare deep in culture. Monto mokunyaru no monto anskota inanga ki like mama minto taga spirbinto yani tato mwabtani kora saus pinto sao correct. Anja na kora. Ande kitingo kora. Tina tebendo nekyo. Monta wansko korifa bina itina tato minto na kora ka koreki. That means nenchitingo kora. Like you be yourself. Tadi tu wansko korifa pinto kora na yuri. Our culture does not allow that. Bono say that is. But we are in a modern society. Yeah, the culture is eroding. Kana modern society ye kunywa tigana intuba. The culture is eroding. Chakira kurugabu yetu tara atikoti puka tara genda tambe to chakira gabu. Yero cha kubeka asibi jitwa ngena. Ja. Tokunyora na. Tokunyora na ngombe na iga. Kielewana ikikatana. Kero muntaende kivyake. Igo otra menya ande egen tani toko menya before we move in we kato ikaranstote maybe again to taite na nchengwa ne biano nyambiri go chiana kila mtu aende njia zake. What is your take? 07 26 4 4 7 3 6 7.
na namba ito akesimi egerobori swali ya uso comment asabana bege kando tuwaida kange meronge berega chuka karoto kurkurga and then we do this akaroto kurkurga abu bari mota tagit no mondana tagit andra baba na de karora na promono ini kwana bakoyo ito moigwete umuntu tari ko understand ile tintagiti na nke tari ko understand kirai la kwana kwa niaba yaba sacha bonus people no tinda de unanje tini ko understand like you know yani one you know nakarota ngate tu muntu ko understand why can't you be understood one be specific when we have time like nana ki I swear that mwanchi bozo mwanchi no masacha mwanchi nero mukungu lentonkere tinga ntu muntu gontogonya once you shout ote mandos to correct yani ko abu ndruch ko bona na nonga kara soli chikaze chiuli bona ko bona uno to atiganira naye oyo to akora na singinja shouteli aya singinja culture nobody shouts at me abu nyone culture ine yane yits there bono lakini dirite tarach ko ganda so chigo shouteli ko na batenga naki tete monto konto konya kwanil ko talinga ting kogosa na ndimna nako David na ngogosa lakini karoko kwana you make me a better being ko bona ene turatenda rabati simire kai torara igo Getembe nani wanzina wana banya sae otenga ngagera pagoboli ni nani tarima ngana rende na bense ko bakurwa butatu bwato yonde tubina kyabata Getembe hello Uchire kurga 0726447367 na reyo ere namba ito ya iga ase studio karoto ko kirangara kia unkiriki Getembe hello anda begete tv amna nda tote kurugabo Getembe hello ya bakunya kwake bakunacha kirangara nta kukona kwa okay naki kinaringo tewe naki I need someone mwenye we can sit and solve a conflict in a talk not tago shout ama ko make a conflict Ojingo huyu okay ndia haikuti immediately siminere gaiga Getembe hello hey Kitigame tesa bana abuba kwanja mangana maya oyo ningo baba mbe na ukwana oyo nesta ogokwana korunaro yes Esther abana bwo taki bakwanja mangana maya kinye gente kitangani bante belinga bakore school itangani esa arobanzira ne bonse gogora bari ekero bakorire sukuru bono ndotageta chokoro igo morocho chumi ya sai bono mwana nera chako konga bwone papa iga ata bwati bantu gosatari bantu igo bono nanje tingo okiguno moibori igo kako bakore skuru abachukuru papa bone gento njenko basaba kunenyaruke yinda kuyango kiribuya yatenenire bokongo lakini motebi ngagagukura nenchire yubatebire bategeto moto bwate kibese mbuya lakini batebi nga isikoga uchumi omuntu wako no chinyanya no nyaga kuri university igomba ibwete bategera tabose batenge kero bakorire ndotageta abachokuru omuntu nabo gwasoronjere ndonse lakini etoke nole people thank you babasomirie bakorire chi university bono bachanganyikiwa bambateti konyoma baiseka barero bateti bagaka irende tokubaira lakini abaganiria amaya abana abumba bwatene vision yengi yes lakini batebi ngaisika baire bintu buna bire tokani musacho bwate bese na uchumi yomete goikana yo ligere limotwe ainto asacha ngori gito thank you at least meskia that despite everything by the way let me tell you
no ni unamokoli no tunataka spot babwati chipesa si ndio tuseme tu bono tukwane no ni tunataka babwati chipesa kwa hivyo like na into at least kwa nyoro muntu yomo who is providing muragete kono into na botora kina singa tora basacha ngabure wetebe kitukurwa mnatoka na kurga yatora raiwo yonde Getembe Hello. Yes. Kono na Alex. Yes, bro. Chena ala katewaiga. Gure those ladies of my young generation bagatewa nga batagita omuntu bwate chibesa. Yes. Squeezy naba murago saba saja batagita omuntu nabarabu at least munyana chituma. Oh yes. Nara bwate bangere tataitiko para kende gataite kere gento kuru man should provide. That's a big no. Another issue when you're muntu ngata share vegetable amanye kono. If I give an example, and when I was mostly Nairobi, when you heard about the vegetable, especially ladies, abu yate gari, anaishi maisha mazuri, au korega singia, lakini tabu yati musaja. The reason being, ndo natembeke kuchangira ni tabia no gotekeya. Okay. So with all whatever wate amaskani na yengenjo. Okay. Nego ntokendo musaja kugani. The respect kuchasa abaibuli. Yes. No chove ko ibwate kino spionye tusikiti abaibuli ba musaja. Ikinetero kinga gertena kuika kutago kwa maskani na yamon. So the respect ni ntokiamana in any relationship. Thank you, brother. Thank you, bro. Magul. Akwana. Tori ntuku chika bwa. Tuta tu korega na toka ndo chika. Umesikia? One. Iko. Na tuabe kurugaiga tuatabanga. Abasubati bali gaiga eba kuwakilisha abasubati bali skogari. Kera tuachaka ntuana na kiru montensemo akober. Nere self ne na bwati egintu kya ya kwan. Lagi korokoro montako ko ne mai kibon ne ya himself. This is Getembe. Hello. Yes. Hey, Getembe. Eriga. Ya wairire. Uya kabisa. Ya tore. Eh. Na igora ma umujadiliano mubwata uno mujadiliano muyasana. Niko. Bono njene yote yawa ngwana aba ana bumbi abo. Lakini rendo mate enyuomo tari lazima ebange. Enyuomero nabo konyora gafura. Ande lazima okoreki. Lazima otwara masikani. Yes. Masikani amayago chaso mugako, masikani amayago chaso omonginogo. Ande nyuome lazima omosubati etome. Amanya korosi endagera. Oigetume. Oigetuma amanya korosi kimusache endagera tari ogokira igotu. Ono buno yote banga retata etiko koragasi. Oyono tiga mangana yo gukora ngatama etiko koragasi. Ego sigate beke ene gerenye gukunyara ogenyo tukunya ogendo guchimoinari buri mugwake gakonda kaini. Ya basaje ambata edimondo tama etiko koragasi. Dati mo moise ko etome gosomo subati etome. Thank you. Nagia mangana ko bamaya. Pia wane ndugu yana. 0726447367 nere namba yetia SMS na boigo Getembe TV YouTube na boigo Facebook na tokobe kagabo kerengeli kia unkireki ekrogo tulikoro tutakuwa tunafakaba muraba libara kwana the type of women they want. Type of woman you want. Aye, nae. Qualities. Okay, one, we can hard working. Omuntu understand the culture. Ya itogner. Yes. Arafu abe abuate respect to the family and the community. Yes. Arafu ndende omuntu or understanding. Arafu abuate na true love. Ogwanchete, ogosigete. Omaete nga tunaba gusi kaltoko andaka tokobekero nguchika. Ero nya de kuchika. Tekobekuchika. Beka gali tauni asokora bekoro gochageka no. Ekalche ito nchenomo SD buna nchabono mulisi. Mago chobeke crop top. Eya iwantara ba quality. Utia senyo kobiara. Thank you. Ekauyo. Before
indwa richi wilielio point nerende bikujirwera kidogo ya wakati ramote vamuna utaitu punsacho wate chivesa tutaitu musacho mwerevi okay chivesa umate chikoliwa chivesa ntiyo chivesa chikoliwa mwenye tabuati alafu kerote wana okay umate ture society we are in a society kuna mtu maskini naro tabuati nebwate tajiri nebwate crook nebwate mwerevi pale ona abuna chora gusubwera oseri oliyo odongo like substance ya we chongera biblically Hosea, look at the story of Hosea never more that might be buku Hosea no manyebe okay yeah Hosea Mungu alimweka akawa na harlot unajua what harlots do so mbona Mungu alimdirect akawa huyu mbona Mungu hakumdirect kuwa the right person so again dongere okay for example kwa Nyamira omo levi nabo ko change by the way kwa so kero mundu utabuati pesa nabo mo koligi pesa toite njende tu wati pesa anti yando koliya bwana aya njenda tene type yo musubati ndaiti umuntu ubwata maskani tu okonga maskani na njemo maskani back ari number 2 umuntu ogwetoma ari talina nganyerete ngore kiregento okay onye gakonganyira sawa lakini at least alende familia yuwe ari alafu umuntu esigete bweka nyene ari umuntu esigete wesi kanyene sasa ebiwe bwata mangana mange dressing njera kwimukia njera ukwanera abantu baroli yes meeting akinara yunda. Thank you Dr. Young Maranga all the way from Nairobi patiana wa kwanza napokuja anasema money is key chana mambo ingine mangane nyuo manyo atubwa chibesa tikana tautu ali appetite yoba senyo is that specific money is key boy child work hard genenge kuchika thank you that is my classmate I think I love what you are saying is that big what type of woman ukwatebi ayena kira atakumsoje first thing she must know how to cook ja tingo ya hotel I will say WhatsApp yani vile jina say WhatsApp group okoruga tingora ga hotel then ngirende go work so go work at least kingo cha nyomba na nyora chinguru chokora kende yon then in the yakaber she must be a hard working ready we kamanya gwetoma so ting ta ka banga ninja ko tege me akere genda like profile bakachinyanya windo mbire na nere bike bikabana ko re chumbi nini taringa njanga na kondo nga chumbi teye so again the kenden gelinga we katwa respect amaskani taligo cha senje bwe kambaka na asaba ibole then nabantu bamwetana ine then again the kyo moelan gelinga oika naro ave like wanda omondoro mrembo tu yo itali tafadhali takulia avocado daraja avocado kulia mandas kidi joza konyora ga munu wako big so magwendi nyingana ndo kwane bwa thank you so again yani like omonto baka na ndo atanga anyway na tema taringa amomuro tata ki thank you thank you arometeisko then srei kunyaranja tendai Italia thank you Mramogire hai Mkate tell my fellow sisters ya kwamba kama maisha yenye umepata bwana wako akonayo the rest will come kiwa pamoja wacha kuomba gari and you know better your hubby can afford a bicycle otherwise utafanya mzee afe mapema good luck to all magane diwe ama yabna toka na kurgabo tikambwa tisimia yamo as we go ni matwan ko react mole chinsa chichine chini oikona che karogo to kwana konanche please
make sure nga kwa limiri TV yawe sigwa sokiri siku na abantu kesi bakogenda. I think Monaro tagaiga montaga teba batige kogotera nyumba bos banyomwe niliolewa 19 years montaga kwa mato she is speaking ono mnyagitari Texas aliolewa at 19. I don't regret as long as hard working determined to achieve vile uko sawa and you know kwenda ya na ulenge classmate kiana kialenge ne classmate kiana ono no akari US ka ba onte mbakwan mwensi na muligabo and then it ga onte nga mark me present atabi ndu out abanga umusbati ukwebanga buya era na tayari aguli era na tayari mambo itakuwa iko sawa. Rose bosboli kuruga SDA bakwanigu inyaruka ya kurukwanita kila na mwensi na moko anda kurugabo and then na kiro mundu kote ya makurigiri kuruga tiandare gumasi weekend na gia ukwana wabanu yugo chaka aye viole kia mada viole and yuti ya uvare mavumbi ya vare bonsi inki ai ta ko jago tegere TV ngoso kori go sengiche kabu karaki ai ta ko tegere TV awoyo mino ko mor kiriji ko na kirigata ko se ago to kwana liba ko ko to gwesimya akonga baraki ochakora ye chimwenga ko limto biyae ndageti kolengeri ya tuna kiyanga ranga kwana kurugaiga ndio tuseme yang ono uko hewani. Yes, happy Sabbath. Happy day nembe ole bona akwa na liok. Yeah, and thank you for having me. The youngsters. I'm always the champion of the boy child. Yes. Kerango the boy child I work harder. Is because of the environment that we are living around. Yes. Korosenka. In essence, keroko ligia monto konyoma. Amo to kurwabo Mike kigara to tegara go chake. Ukombanya tawuti nero yo a girlfriend no mukungu. Understand? Omo girlfriend abwata roles chiaye keroko nyoma mukungu na abwata roles chiaye. Mukungu nero korosenka, you as a man you provide. Oh yes. So rendo bano atana kujituma omoswati na kiago to omoswati abwenta kola ture binto ayori ge binto era koroseri nyumba akorera abana akoreseri abana ara lerende so nyumbo onyo from my view is as you settle you have to know your strengths, but I'm only urging the boy child, I don't speak for girl child, because where we are competition is very high. We call resources chiago jikwala onyoro mondo tagete. Otherwise sigo ke abana bombago bategerera. Thank you. Thank you, brother. That is Young Maranga all the way from Nairobi. Na kwenda kubeka kurugabo. I want na tokwenda 20. Masi na akolimia singencho kwa ngotegerera TV yao na ande ko ntegererete na ko tengana ki karibu nini bwao. That is how we behave. Eka toka na kurugabo ni na mbeko ganda wano kwa mwire gwaka tore usingu kwa no masibi. Hello. I'm sorry ga kina chiko bateri ogirira na nsono tubune remote na ere kura MCPF. Alafu tiande ra igo mwabo mondo. Teba. Aba yubi abo bare mabo. Ngo baboliga ingige ko gara bago to ase nyoma so go testi. Bara kunaga. Eyo montada que toko aranga ki tigango ndara menya na mukate go chimoina ne weekend obo gimobonto nyare kome ki bako nyora mbali kome ki bakora ki baru ororo. Unabona toka bwato yora okomo boli ngebe ke buya karora agende okoboli ngaki nando montongo ruale so nanda agende obandi. Ine nyaruka yae. Mam mwana na wako kubaba Sylvia
kurukuma bwe kwete naro yu no mwana ole university naro yu kwete rani nguru alisobo ogenda chikambia mono Mkate segepindi ekyo swali uranyoro mu murabwe kenyoro ubwate kibesa no ogenda aro am Kenorina from Getuki kenyoro like nyamo related aro is ano lakini ya kenyoro geria sinali aron we ko ogenda arake asibata kumaiti no bwabo. Thank you because of that. I would have allowed us to go on and on. I know so much needed. I want to watch a marriage part 2 next week if we agree. So, but meanwhile, that's what I like. One, inyuomo tebwati formula. Abe okore because dura kwa na chinyuomo chinde nga nyuomo kyuta kita. Abe nyuomo kibati uta kita. Enyangi ose. Toyo. Aye. Ya civil go say cancer. Aye, take it in here. New Mendeos, that in Yang, aye, legal, aye, and the ones in our called. Thank you. Aye, Zaina. Jinsi okori nyangi civil wedding. Tadi yeye kanisa. Tinda itinyangi ya kanisa. Muchukuri machere. Oya no kwe kanisa yara. Chene nyangi ntagete. Ye kanisa. Files. Nyangi ya kanisa mbia. Ye nyangi mbia. Now the last words as we do this. Well, one, monto benenje. One, tatara na Kenny Jones. Kwa kobo mosafi. Like it's key. Yani nduruko kamba Kenny Jones. Tet kumo sengu churi kanisa. Nduruko churi sinomora kumole se no se usafi is key. Two, akaro musacha. Okoko mukora likira na ndraiki. Ya gerebe. Yo ndio usafi. Paka ndraiki. Dogo likagene yo ndio dogo likagochikapo. You must be like, how do you dress? Okay? How, let me tell you. Nga omuntu musafi. Omuntu akubuka ngenjonero atangat kanchake. Omuntu akubuka like ladies abange mogotoka iskoga Zainab uko mrembo hapa nje uko chaka igotokora lakini genda asomenyete chingi chiko tebia skiri gentokere bwa chingi chiri chiagiri ma chingi chiagiri chikotoka bweli chiri chiagiri lakini chire muhao ayo sing chiri china na mama angialia manana narao ko Lydia sokortek argo chikao like those are a few things ogotabanga how talk about that women that all men batagete muntu musafi all men na abano muntu lyo malebi okoraro mo tarayib like musubati ndibwenso musafi if you think I'm lying mochimara agenda simuntu so tinde tori ochikali mogende okuru mugondo no yo ndegesibeki mororenga malebi oli otinde ngagwa tenda oyoro musafi yako muhambo amaboli poko muziko for free lakini ya ege no but chiba subga chiba sentu to go na x-rays we work with what we see so those are key things like abasbat kababa safi and then all men including me tumelemewa that is why whatever God makes a help what God created an help keto mokolere omokontai akie gesong helpmate let's create a help tebaye helpmate help meet not mate help meet that helpmate so asingin chuto na bone mtu na bone wachoka kisani asire by the way ganda seroja siamenyete aboko nyora ege mesagari esugunere mobole kumene asai begete igeta anda jaro tama dia sire that is the truth including me like akoligi esuguri tama dia sai begete kumano abegeta nyaro lakini Carol here akomanyanga ekebiriti Orochi, mbwate kibiriti keria kamo ede video ko baten mbwate packet lakini maiki asekiri konko anasapa kibiriti bozo go nyoma go kasata so
Oyo Karo will know nga yako beke kibriti, kai chisan chikover, kai chen kachif chikover, kai gento ke kover, kere gento ke kover aga. So, enu ta ko menyamu na basaj, nyamu menyamu na kungu ko chikaiga, to tigero carelessness to kapa na bon trach kuli kichibas. So every man na bako ba sub na bako no motet, na bako ko that was submissive. He will be a loving husband. Submission mean na bako ba. But he cannot be a loving husband, like you came, allow me say, Bono, we are dating. You've come to my house. Go away. Again, to watch a twagolinya, don't throw a sipan fry. Kwama tika, Nichisan Chiriquari, eh? And watch Tigago, one woman and Domazigon. Never. We were Priscilla. I know it. I'm going to go to Nonis, wouldn't go to Gutavachari. I got a Obo Montomia. So those are some of things. Wazazi, as you've seen this, they need a lot. We can go, next week, I think we're going marriage part 2. Why? Marriage, next week, this team, 4 more will come. But Jane, so that we go on. We wanted to go on and on and on. But the end, Chingaki Chikani Chokorandi, Ekaronkobolia, Modiconione, Matundra. Anyako ngariganiria omorandi yocha egara some mnaochago so nakusalimia Mkate kwa Sabato takatifu. Ujambo si jambo. Gladys kutoka Nyachengebo basi naomba usaidizi wowote. Okay, hapo nimesikia Gladys. I'll talk to you kwanza and then tumako kurugai because ndio chenga miezi 3 sijapona na hitaji like this. Hiyo itakuwa iko sawa. Hiyo maneno tumekubaliana. Ay, kwani abantu baino toka ndo chata ndekwe. Kwani abantu baino ne boyfriend yao usichi boyfriend yao because ni mate. Okay, ritangani. Nkonyore kanisa ya Neanga, chibo BSD Church, mwenzi pina abakwaniri, mutware sabate wato Sesenigwa. Nkonyora mama yuka bet komboka, familia neonsi baba Frida, Eric, all of you nawapenda. Okay, boyfriend ni mwaru kwa because amogo bisumuni nyaso bor jago manya nanje tigangwa ni abasani bane koru the Presbyterian University of East Africa ngo ba kirambu ya mono asengencho mogenderete go kuni follow morere kingasa ine gokora alafu tigangwa ni kanisa yane local church Sengerere SDA Church amo naba Sengerere bonsi nabakwaniri mwensi amo tigangwa ni musani one okuruku Vincent Obare Orina. Thank you. Ncheti yangu ni familia neyonsi, be it extended, my aunts, uncles, my parents and my siblings. Alafu my fans, kuna mmoja anaitwa Cyrus, naona amecomment sana kwa hii video yetu kwa show, amekuwa active, nampongeza sana. Yeah. Njengo kwa familia neyons, then abantu baito koran sama ya friends. Then all my friends go bateng tuliga tembe botambe. Good. Nanjen koirali bageli ase kukwani family, especially mama Sare, Madam Beatrice na tata Wensi Sare Hassan. Alafu friends na ba nyakenyoroba side siari ya siko na wande in general. Thank you. Indra Gandhi, how are you? Long time. Wasani about 26 years. And then this is Daniel Mukaya, Kuranyangena, and then Jane, happy Sabbath. Josephat Tobaigwa, happy Sabbath. Pacifica Mabagi, thank you because you tuned in. Itangani kwa kwani abayiboli, abayiri, abasani, chindo uchiane, amona wanta once pa masige east, kwa tibatole sabatinki. Kucha kuchuri. Njena ngokoni abagusi bonsi umusani onene akoru Ethiopia bona tumetike gusi Sumsalimi kwa Ethiopia. Ethiopia akam. Okay. Okay, Jengo kwani abaibori bane. And then my family at large, brothers, sisters, uncles, aunties, cousins. And then my friends, Naomi, Sam, Kelvin, na kila mtu. Na muendelee kuwatch Getembe TV. Yeah.
Thank you guys because of that. And then this is Judith Ogenche, show iko sawa, my people. And then Abaseme Media, mambo iko sasa, Eras Makori mjadala, oyolero, nomia kabisa, ndoche, na baganieri amaya, abana ba minto, Esabato engia, chingaki, chingia. We would have wanted to go on and on, but next Sabbath 2 is another day for you, for the youth and the Sabbath. The youth and marriage. The youth and marriage part 2. Ndio maana kana kutia senseme hiyo. Karo nko watebinga wote tuko pamoja. Lisia Evans Murumbo na baadhi tukwanda the youth and the marriage lakirende asingenchaga karasare na botoko ndagoteba. Lisia ni maetengwa the comment na ba na egaba okwana. Lakini wiki gocha na oga karega vile tunavyoendelea wote and as we plan to be there. Nanchere ntika bana ba baganda bachukuli lunch egere mbacha kundwani kaiga bamatiro nchenkoli ginde. Lakini one of the good things about these are all journalists. Abonsiga na bali kaiga and then the team in here. You go we can next week and they got trauma ne kaiga. Karon koleta umarandi bwili tuko egara torandi and then karatu akurandi kwa tore amatera paka saa 8 kwetani aba matera paka saa 8 saa 10 sharp. We'll be having the Sabbath mix amatera make etetu magutwara bana. Let the children speak. This is my wonderful team. Ekotebie ken gako imokikurugabu pintombire batateba barabo. Seguro ya bai bukwana bantu bande bemokimezige imna yese maketi mechando yeito. Do not move an inch. I am your host, one and only, the best bread in town, Enock. Cheers.